Hi everyone. Hojik se sigi DM College ki arts ki ground NCC ground right khang no ground sida lai ba ko ado moi je football sana le me ba football je kana kana sana ino je si play re ko mai roi lu M2 ga desam ga le sana je M2 PS desam le sana je ado ball je kana na ka bano di yeng je desam ga M2 le football la kana na hai ke kana na ka bano di yeng ke bulak ke Kita same sari sangkai na Priki kasika uni chan desa ni mereka itu Balesho ni apa ni control ni orang ni Balesho mana kita same sari Balesho ni asan kita buka orang ni Jasi ni betul jasi ni berai jasi ni baik bani lagi full pass में क्लिक करनी है तो वो MC को गोलकीपर रंजन ने कंट्रोल कर दिया ठेकेगा मंजिल half thaba lore football je half among the score ki film je M2 na ama challe aduga je samna 0 M2 1 je sam 0 ni je half among the lei je ang tung do mo kari lege ab do mo harake so let's go